Урматтуу катталуучулар, мен Кара Суу базарындамын. Сиздерге бамбук халаттарды тартып көргөзөм. Кандайсың? Булар 550 сом штучный. Кайсылар? Мыналар. Бамбук халаттар. Мына рассеткалары. Размерлери барбы? 8-ден 54-ке чейин. Мына бежевыйды көрсөтчү. Мынасы белюровый. Өзбекстандык. Өзбекстандык. Бунун размери бар. 650 сомдон. Размерлери канчадан канчага чейин? 2 XL-ден 4 XL-ге чейин. 2 XL-ден 4 XL-ге чейин. Мына кемзирлер канча оптомго? Кемзирлер 480-ден 480-ден экен. 64-төн 60-ке чейин. Мына халаттар 700-ден штучный баалары. Размерлер МКдан баштап 2 XL-ге чейин. МКдан 2 XL. Шымдары мененби? Шымдары менен. Мочу капшону менен. Сонда мехи бар. Бу эм 700-дөн. 700-дөн. Оттон болсо түшүп беребиз. Мыналары бар. Алар дагы 700. Сенде полка барбы? Полка менен көрсөтсөң. Бу эм 700-дөн. Булар эм 700-дөн. Булар 600. Диорлор 700 ба? Бардыгынын шымы бар. Булар 650 сомдон, шымдары менен. Анан мынандай орнаменттер бар. 650-дөн. 650-дөн. Өдүдө немеси бар. Спортивный вариант бар оңякта. Мыналарбы? Канча спортивный? Алар да ушундай 700-дөн. 700-дөн экен. Спортивный варианттары 700. Шымы мененби? Шымы менен, бардык шымы менен. Өдүдөгүлөр бүт бардыгы мияка чейин 650 сомдон. Мыналар? Бардык шымдары менен. Ар биринин 4-5тен рассеткалары бар. Булар 650 сомдон. Шымдары менен. Мыналар канча? Алар 700-дөн. Булар мына капшонда немеси бар. Коёну бар, мындай. Кулагы бар. Мыналар бар. 650 сом. Коён 650 сом. Мына баа беркин рассеткасы, бордовый рассетка. Мына канчадан? Мыналар амазы көтөрүбүз. 550 сом. Мыналар 650. Мынасы 700, мынасы 650. Мыналар 650 сом. Мыналар бардыгы рассеткалары. Мына эм рассеткасы. Оптовый семасы да бул? Жок, сөмкелер да оле. Штучныйбы? Оптомалар. Мынасы 650 пачка. Наркы эм 600. Мыналар 650 көптүнүз. Мыналар эм 600. Экинин 4 рассеткасы бар. Мына эм 600, бу эм 600, бу эм 600. Ну халаттар канча? Ал Өзбекстандыкы. Кайсы? Мынабы бул Бишкектики. 600дөн оптом. Мына Өзбекстандыкы 700дөн шымы менен. Мындан 4 рассеткасы бар. Мына рассеткасы бар. Анан мыналар бар. Бу эм Өзбекстандыкы. Өтүп кетиңиз. Өзбекстандыкы дагы 700дөн шымы менен 4 рассеткасы бар. Булар Бишкек башы. Мынанын 4 рассеткасы бар. 650ден. Мына бөлөк рассеткасы баклажаны бересиз. Мына 650. Бул көйнөктөр 600дөн. Узун ба? Жок, короткий. Олмат 1-де бул халаттар. Олмат 1 ряды. Телефон номер берген жок, урматтуу катталуучулар. Өзбек сумга дагы сурап атышат. Билбейсиңер, э? Курсун неме кылып чагып көрүш керек. Курсун чагып көрүш керек дейт. Өзбек сумга билбейбиз дейт. Ооба, номерин берген жок. Урматтуу катталуучулар, номер сурап атасыздар. Көбү бербейт номерин. Олмат 1-ге келсеңиздер табасыздар. Дальше кеттик анда. Эркектердин жемпирлерин да тартып канча кеткен? Канча? 450бі? Данага 450. Бunda башка сан экен, данага 450. Подростковый экен, э? Водолазкалар канча болот? 52 чейин да булар өздөр. Бизге чейин. Подростковый эмес, э? Водолазкалар канча болду? Водолазка пачкага 450.
Толстовкалар қанша? Başka 5 değil, danalar 750. Kapşonlular, başka atölyeciyim olsun. 20 kapşon var. Versace'ler qancha? Ne? Ya. 430 Versace'ler. Çoğun razı kança eken? Buna balaga layığı yok mu? 600'den ekan. Palatlar. 600. Bambuk jiletler 350 so'm ekan. Bambuk shimlar 300 so'm ekan optimga. Standart ekan. Anfisa, на что спичи? Пачкага 350 so'm. 250 son. Kança paçkada? Başka da 6'da. En kichikii kança? 250 so'm. Eki mi? Nachos ekan, qarab ko'rgilchi. Ços. 250 so'm deb pachkada. $470 ekan pachkaga. Безрукавки мужские. 470. Bular qancha? 420. Shunlar 390 so'm deb. 1200. Maka uzun hijab ko'ylaklar 1200 so'm ekan. Bardigi 1200 ba. Köynekler var, o hicabı var, bunlar köynek. Qaysi hijabı? Şu hicabda var. Bunalar hijabı. 200 ekan. Maka hijab 1200. Bu köynekler. Bunalar qancha? Bunlar 1200 tane. Harfıl değil mi nasıl? 1200 dedi. 200. Tonikalar 400. 950 so'm ekan. Acıcı kel tarafı da mı? Fon içinden çıkmıyor. Aha. 950 dedi. Молча Versace. 700 son. Şunu menene? 700 so'm. Sumga qancha bo'ladi? 700 son mu? 90 bin bunlar. 90 ming so'm bo'ladi. Sportivkalar 2000 so'm ekan shuni menene. Mana ko'ra olayni. Ben seni görüp durayım ya, razmendi benim. Opa, ondan başka buzulmadı da. Yok, bundan 10 harikinden beri. 2000 so'm. Malı döşke da o. Kançadan da şaşırdı. 750. Ya dedim. Şunlar özü 800 so'm ekan. 800 so'm. İçine çözçülür. Bardağı 800. Ola turgan sen aslında. Bardağı 850. Kalganı 800'dün. Qancha yoshqa bular? 1. klasdan 5. klas geçiyor. 5 klassga. Shunlar qancha bambuk? Balıklarımız 150 sonlu yıl var. 150, 200, 250 so'm deb. Optimga 100 so'm ekan. 90'dan. 90'dan da.
Bola 500 so'mdan. Velikallari bor. 62, 64, 66 razmerlari, ular 500 so'mdan. 480.